وعن جابر رضي الله عنه قال جابر تيغان سخبا رواية كان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته إشتم تيغان الله تعالى نوينسه پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتكنن تيغان إذا دخل رجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء إذا تيغان أجر ذا دخل إنها الرجل إركش بيته إينا فذكر الله ذكر إثنى تشرها الله تعالى عند دخوله إنجن يرندا يعني إينا إنجندا وعند طعامه هم وذنن رزقا أشقندا رزق استلرتنا التراندين قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء شو الوقتتا أشو هذرد كان شيطان وذنن يرندارنا يترتقن لا مبيت ممكن ده هذا يقلرغا أورن يق ولا عشاء هم شو الوقتتا ممكن ده هذا رزق تيق كيسكي رزق يق ديgan سنكي إنجن وقتتا إركش أينا إنجن ده سلام بيرده هم ده ашаған вакытында Аллах Тааланы эске төшерүп бисмилла деп әйтте. Шуңа күрә шайтан үзенең ярандарына әйтә инде. Ул сәлам биреп ингәс, һезгә йокларга урын юк, сыгып китәһегез. Һәм бисмилла әйтеп ашагыз Аллах Тааланың исемен әйтеп, һезгә бүгенге көндә киске ризык та юк дигән. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان. Әгәр дә ир кеше кайтһа һәм инһә өйнә Аллах Тааланы иҫкә алмайынса, шайтан әйтер тигән. Әдрактумул мабит. Бүгенге көндә һеҙгә үҙенең ярандарына әйтә инде. Бүгенге көндә һеҙгә йоҡларға урын бар. ولم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. Һәм был ир кеше ашаған ваҡытта Аллах Тааланы иҫкә төшөрмәһә, لم يذكر الله. Аллах Тааланы иҫкә төшөрмәһә ашағанда, قال шайтан әйтер уның ярандарына أدركتم ысынлыҡта бүгенге көндә һеҙҙең өсөн бар йоҡларға урын һәм ашарға ризыҡ бар. Раваһы Муслим, быны Муслим риваят иткән. Ошо хадистән алып әйтәбеҙ инде. Өйгә ҡайтҡан ваҡытта бисмилла әйтеп инергә, Аллах Тааланы иҫкә алып инергә йәки сәлам биреп, ашағанда бисмилла әйтеп башларға кәрәк. Шайтанға юл ҡуймаҫ өсөн, шайтан беҙҙең менән ашамаһын өсөн, беҙҙең менән йоҡламаһын өсөн Пәйғәмбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм асыҡ ҡына әйтеп үҙҙәренең хәдистәрендә әйтеп үтеп киткән.